Ćao, čao, mala Raja. Dobro mi došli. Jako sam sretna što ste opet sa nama. Vidite, ovo je naša nova zabavna učionica. Zar nije divna? Imamo dio za čitanje knjiga, imamo dio sa igračkama plišanim i imamo dio za crtanje. A imamo i veliku ploču za pisanje. Na njoj za sad pišemo slova koja učimo. A znate li sa kim učimo naša slova? Sa čarobnom olovkom, tako je. Čarobna olovka nas je do sada učila slovo A. Bravo djeco, ovo je slovo A. A kao avion ili A kao autobus. Bravo djeco. A ko se sjeća ovoga slova? To je slovo B. Bravo djeco, ovo je slovo B. B kao bubamara ili B kao banana. Bravo dječice. A ovo slovo da li neko zna? Ne znate, je li? Pa odlično. Onda će naša čarobna olovka danas imati svašta da vas nauči i bit će jako zabavno. Jeste li spremni? Hajde brzo, idemo da naučimo koje je današnje slovo. Ćao, čao, draga dječice. Dobro mi došli. Da li ste kod Hane i Ananas vidjeli slovo koje danas učimo? Jeste? A zna li neko kako se zove to slovo? Vi? A ti? A ti? Niko ne zna. Pa odlično, onda možemo svi skupa da ga učimo. Današnje slovo je vrlo jednostavno i zato ga je vrlo lagano za naučiti. Piše se samo sa jednim polukrugom. Hajde da pokušamo, ali prvo da vas pitam, jeste li pripremili papire? Bravo, ima li neko svesku? Odlično, hajde sada sjedimo i pišimo. Čekaj, zaboravili smo nešto, zaboravili ste mene, jeste li olovke pripremili? Bez olovaka ništa ne bismo mogli napisati, zato sam ja jako važna. Hajde, olovke u ruke, papire u ruke i pišite. Slovo C se piše samo sa jednim polukrugom. Napišite jedan veći polukrug za veliko slovo C i jedan manji za malo slovo C. To je sve, uspjeli ste, bravo djeco. To je naše današnje slovo, vrlo jednostavno. Slovo C je treće slovo abecede. Pošto je ovako jednostavno bilo za napisati ga, hajde da uzmemo bojice i da ga obojimo, pa da nam bude šarenije i još veselije. Brzo, bojice u ruke. Ja sam uzela naranđastu za veliko slovo C i uzela sam plavu za malo slovo C. A vama ako se sviđaju, možete uzeti neke druge boje. Bitno je da je šareno, veselo i zabavno. Tako ćemo puno ljepše da naučimo. A sada, hajde da vidimo koje se riječi počinju na slovo C. Da li znate vi neke riječi? Bravo, bravo dječice! I to počinje na slovo C. A da vidimo koje sam ja pripremila riječi. Na C, na C, na C, C kao crvena, C kao crvena boja. I C, C kao cipele. I C kao baba Janja. Ne, C kao cvijeće. Bravo dječice! To je sve što sam pripremila od riječi na slovo C. A sada, ko je već duže uz nas, zna kako ja igre spremam. Hoćemo li se igrati detektiva? Da vidimo koliko se dobro sakrilo naše slovo C. Da li je ovo ili ovo? Ovo su balončići. Ovo su oči nečije. Ovo je mašna. Šta je ovo? Šta je to? Pogledajte svoje papire. Da li je to slovo koje tražimo? Pa da, bravo djeco detektivi. To je naše slovo C. Svaka vam čast. Jako smo ga brzo našli. Bravo djeco. Mogu vam reći da bi voljela još jednom da pokušamo skupa da napišemo. Da utvrdimo ovo što smo danas radili. Slovo C se piše samo jednim potezom napravite pola kruga. Pa zar nije jednostavno?
i napravite pola kruga za malo slovo C. Draga dječice, danas mi je bilo posebno zabavno sa vama, a nadam se da je vama bilo zabavno. Budite tu i sljedeći put kada budemo učili nešto vrlo slično slovu C, ali ima neka kvaka, ali opet neće biti teško za naučiti. To je sve za danas. Vidimo se sljedeći put. Ćao, čao! Bu! Jako sam se prepala. Ko si ti i zašto se tako prikradaš? Baš mi je žao ako sam te prepao. Ja sam šaljivđija. Nemoj da se ljutiš. Ja sam slovo C. Došao sam samo da pitam ima li se ovdje šta za pojesti. Ima li se šta za pojesti? Pa ovo nije kuhinja. Ovo je zabavna učionica gdje se uči. Meni se stomak sav zalijepio za leđa. Pa stvarno si šaljivđija. Hajde, naći ćemo nešto i za tebe da se jede. A sada molim te predstavi se i meni i ovoj djeci što te gledaju. Nije lijepo tako samo ulaziti i prepadati ljude. Ili ananase, ili bilo koga, razumiješ? Molim te, reci nam ko si ti. C kao cipela, C kao cvrčak, C ko tsunami, kad pojdeš pitu nani. Pa vidi se da voliš da jedeš. Super ti je pjesmica. C kao čevapi. Čekaj. To nije na slovo C. Aha, dobro. C kao cvekla. Bljak cvekla. Kako sad bljak cvekla? Šta učiš djecu? Da ne trebaju da jedu povrće? Djeco, nemojte slušati slovo C. Cvekla je jako ukusna i jako zdrava. Pitajte svoje roditelje. C kao cipela, C kao cvrčak, C ko tsunami, kad pojdeš pitu nani. Super ti je pjesmica. Dječice, meni je bilo zaista zabavno sa slovom C. A vama? Slovo C, molimo te svi da nam opet dođeš, pa da se opet ovako veselo igramo. A vi, djeco, do sljedećeg puta crtajte, pišite, učite, zabavljajte se. A možete i napraviti jedno ovako slovo C. Možda i vaše slovo C oživi. Do sljedećeg puta i ja i slovo C vas pozdravljamo. I meni je bilo super zabavno sa vama, djeco. Vidimo se opet neki drugi put. Ćao, čao! Mala Rajo, zapratite naš kanal da vam napravimo još puno videa. Ćao, čao!